Hakakat pratarik urempang arjal arpulai ki kenhun seng beper lingba ka movement for change balalam kemat dau ba pi sama yang berubah si sunga kila penlongai ka jingalang pensautu paj ba hayau musyang jowai halor kum no banjet ikinong tau an chaka yung dorbar ka jela ka penlong ha ka arpnyau tarik mentau benai kinong ai jingkran ki bala ai jingkran ha ka ne ka jingalang ki kentup yo ba rusting well thaba uba Thomas Pasa uba Chandame sunga uba Paila Corridor lengkot uba firmly rengklem bat ki wei pat kini ginong elam kila kentui ki paj ba baki dei ban long ki pastat ba ban jet iginong mikmat bat ban om ngop ha ka bor jong pisa ni kinu gi jing pen biet namar ba ka jaj ban reo kala don kam e ya ginong elam ki pastat ki ban ai jing da ya ka ri bat ka jaj ban reo bat ru ban pen yo i jing man toy yo paj ba ngam yo i ai ka badon ka ba song nong rem ha ka burom ya ka parti nasional ki manifesto jam ke Sautli ke Parti Nasional, ke Kongres, ke NPP, ke BJP, dan ke TMC. Pro Sautli ke manifesto sebesar hampi, kawai ini kita akan manifesto ke penbit sweet meat. Kawai ini kita manifesto ke penbit coklat. Kawai ini kita manifesto ke penbit minty. Dan kawai ini kita manifesto ke penbit chewing gum. Bro Sautli kini ke parti kidan ke penbi hak manifesto ke jungki latang kis regional parties kum ke sangrelum ke bangampa perkat kum bamanta ka sngirong ai baki dan ke regional parties ke sangrelum ke babu ia kan nongrem jaga jat benreo bat kata ke bu ke ILP ka tien kasih kalau tungkam tungjam ni kikon samla bat kuai jing keli menta kalong kumno pai ba un besar un jit ya kado seperti banpa ha assembly kawan haka jingmut kajula da kamu puram ni ke parti sengrulu nila ide sisa dan rai ke bae utasi kalong balabon pulat ke parti mentah kena ngikrat kum ni lasan adep ka atarik laklalut tak kemuai ya ben UNPP TMC ka UDP ka Kongres bat kam datater hak atarik kini songlang hadin ka atarik le songlang tekane kadai ai ka jine ka bangang besar baki manifesto jang ke parti Kim Ai Jinghun latang ka tu ka ne kiseng riulo ki badai ya ka jing sneu tenak ya ka riba ka jai benda kwa ong editor baralak lumia hawa jadi gedang mikmat nang kongdo hab jadi ya gibru kyo biang ka jing nang ka jing start haka politics hari India yongi memu kudao go memu mention go ya kibru ki wa chimenta lene kibru ki ko aw yakunya ga election habman ki udah pas yaki kelas, yaki kerdan, lene, yaki dikri. Ye ubru bang kapure puthi, ye usimenta hak election. Ubru udah pas ke kerdan doktorat, ye usimenta hak election. Ubru udah pas ke nogo kerdan, ye usimenta hak election. Tuan kamdu kemudwa, nafi kita ibadah semselong, hab mani kiwas nyautu, hab ujit, yaki nam likman. Dalam biang ke jingnang ke jingstan, daman go hadu kate. Wow semcar ya kari gejak buru keungal yang fi neba warga ketin yang belai le jonggo lada ginong yalam mangi gustat mangi gwa kreok gejak buru kugo lada ginong yalam mangi gwa beg mangi gwa thokyo chukor kyo boman gejak buru mat ko ya gejing kordit neba ipe hab jadi ya gibru kyo de biang kapore keputi bonsin juyui u driver Udamia ia kakari yang kandidat, udaiwar ia kakari yang minister, hapas ia kerasa ia ceneng. Tangwa utu minister uchong haga kariwan lepas kelas 3 dan lepas kelas 3 hoi. Ketika kami kecing ayah gopen thut lane gopen sadin ya kari wakajai bru kayong ma kayong pi. Waka sarkar kayong ingau ongai pi hakini kipuar kudedep. Sans nam dadat ke sarkar yang
Umam chim go gajingkit kle umia ko ya pi yang ya gari yang I wai gajai bru yang I. Umam chim go umia ko ya gajai bru yang I man perkat ko I kimlang salang. Kernya yang bru ai pi perlok ki payu ki para ki man bay ki man pa ki na chong chnong. Yang gebri ni otrap kantam yang gari jentia yang I. Kernya yang bru na Mto umani kudom be. Liba haji yo yang sansnam dalaluti kini ke sarkar. Ngada sedang dalaluti ngamoda. Oh kini ka NPP ngangai ajan doan rak ko iging suk ya geriu gajai bru yang I. Ngangai do rak ko iging suk ya geri. Ia gajai bru yang kabri ni utrap kina chong chnong yang gajela Meghalaya. Henry. Yo penbana uto wa mandepoi gani ke sarkar wa ka NPP ulam khamat do u konrad sangma u chief minister wen buram yang I deu buram yo Henry bang yo chibon gijinge udamat kejela yang I tengah pen kenmo ai pi perlak pen kenmo pi vi privi Henry ukur sutia ai pi kenmo ki ki jing ki ude mat pi hakini ki sansnam wada dep ki ude lalu ti pi kenmo ki jing ki ude sansnam ki ude dep hey por lockdown you to yo pi yo ai pi hey por lockdown you to yo pi ngau ngai pi perlak lane to aki scheme ki uper ki development ki uper kat kamu to yoi kat kamu penang ga sarkar kemini tanah podali yoi pi ngam klam pi ki umia penche pi jis kiat penche pi Henry kusutia pi ni baile pi ba pi de yo pi haki social media lane ki media ki uper pi de yo pi kerja yang bru to jet yo unomi khmat uto unomi khmat u ke dia ka khia go chan ya kariu go jai bru kantam ya ka peteng ki khon ki khti ki yang pi ki khon ki khti ki yang pi ku do he ku do san ha ku pure ku putui ki yang ki common wim ki statement gui. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khatar hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC